هەرچاوە نوچەیە داگیرکردنا کۆبانیە تەواهیە جیهانێ گرت مزگینیە ڕزگاریە وێژی بە هەمان ئاوایی بوو لە هەولێرێژی دەنگڤەدانە vەیەکێ بە ئاواکی بەرفرە هەبوو بە توندی لەگەڵ بە هەموو شێوەیە لەگەڵ ئەو بەرخودانی کۆبانیدا کە بەرخودانێک کراوە لە هەموو جیهاندا هەموو جیهانی لە خۆی کردەوە کە بەرخودانێکە نەک تەنها بۆ کوردستان بەڵکو بۆ هەموو جیهان ینی تەوی کێفخۆشیە کوردان داخوازیژی هەنا کۆپشتگێریە ناودەوڵەتیە ji بۆ کوردان بێتر ببە پێویست بوو زۆر لەوە زیاتر هەموو دەوڵەتەکان هاوکاری ئەو هێزانە بکەن وە گوتم ئەوان شەڕی هەمووانەکەن و لە بری هەمووان ئەو شەڕەکەن بەڵام بەداخەوە وەک پێویست هاوکاری ئەوان نەکراوە وە گرنگە لێرە بە دوایشەوە هەر پێویستە هێشتا زۆر پێداویستی خەڵکی ئەوێ ماوە هێشتا زۆر پێداویستی ماڵباتەکان ماوە وەکی دن هین دلێ خەڵکی کۆبانیە لەسەر ماڵێن وانی گۆوێران بوونا مایە عائلê me 24 nefer hemen bêjin. 14 birane û 10 xwişkin. Ji sisê ne zewjî ne, êdî jî hemî zewjî ne. Piştî ehdasan, sê ailê me li Tirkiye ne û yekî me Libnanê, êdî jî hemî em li vir in yanî li vir in. Yek li Silêmanî di dil Silêmanî ne, êdî jî hemî li vir in yanî. Di dûr jî 4 dibine 6, êdî jî hemî li vir in. Wala xaniyê me hemî şatî. Yani em bêjin ê me 4 birê me hemî şatîn. Birê min edin ew jî berê li Şamê bû. Şamê jî riviyan hatin li Kobanî. Kobanî jî wir jî tiştek nema. Hatin Tirkiye yani nikan bi xaxadî kerine. Zirûf taban bû ew bû. Hatin vir jî yani weda wan tabane. Yani em alkariyê hev dikine pê meîşete yani. Ailê me di din nevî yepekê dane. Yek xwişkê min e, yek kur birayê min e. Ew her du jî li Kobanî dane. Yani wena gîvegerine Kobanî hev bibîne erdê me vegeriya pir xweş bû. Kêfê me pir xweş bû Kobanî vegeriya binêtî va beledê daran hezke vegerê malê xwe binêtî goyê dest derdkevin va xanî wan feqîran jê re çêkin veger bajarê xwe li dara binêtî îşet nabe melî ilim malê xwe da îşetê me re dibe بەریا چار مەهان هەتا ku va êvarên dereng miletê Kurd li deverên cudayên cîhanê xwepêşandan û çalakî li dardixistin li ser xatirê Kobaniyê û Şingalê niha kêfeketiya dilê hemûyan da ji ber rizgarbûna wan lê duhêvî mana yek jî ew ku ev gund û bajarokên mayîn ew jî bêne rizgarkirin lê hêviya herî mestir jî ew e ku Kurd êdî yekîtiya xwe biparêzin di rûyê dijminê xwe da û di rûyê terorîstan da Şêrwan Mele Ebrahîm Orient News Hewlêr